bwakwa nwithirite wina ogoro bubwega ningo kugwata ugeni kirinte tochieto cheruthe ithatu amwe na ntetu iria nkureterete ni Akenya na atongeria guciumiria na muthuro iguru ria gikuo kia Albert Ojwang onde postmortem yonanite akwire nyuma ya kuringwa kiongo na kuinywa nkingo. Mithikali nturi kuorota bunge ba Meru akiboria gutariria Meru nimbi Meru ikona kire budget iria yezete akiwa thirikari ya Ruto nitezaniritie Meru huru. Kisanga santere cha nkumbo nde ntumurume onokerete charera nyuma ya gutemangirwa nchobini. Minista wa michezo Meru kuromba mbunge nene kuongera mbecha cha makaunti kenda kukinyaniria mibango ya weti na mbere. Muonanire Toma thitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Ateteri Bakioto muthenya jwa Narua ni bathithitie maandamano muciine munene jwa Nairobi guchoana na kioto kia Albert Ojwang uria ukwirika gukwira njarene cha borisi nyuma ya gwikirwa mpene akiringithanwa na kuthukiria rietwa munini wa munene wa borithi. Riboti ya postmortem iria yumirite Narua irionania Ojwang akwire nyuma ya maringangwa nkabo mwirene jwawe amwe na kuringwa kiongo na Kinya kuitwa nkingo. Kuringana na mutaaramu wa postmortem, Albert ni athangikitwo bwega mbere ya gikuo kiawe akiregana na uge bwa borisi ati Albert niwe wachiuragire wengwa na njira ya kuiringithia kiongo. Anthony Kathenya ni agutwambiria na rugono ru. Agitakala Kenya baingi bathite na mbele komenere gikuo kia Albert Ojwang alinjarani ja borisi gituoni gia Central mja Nairobi. Mwele wa Albert Ojwang na ule udhilitoni nyumbani ya kuiga mele ya City Mortuary no thithilo postmortem muthenyomde na umakomenyekana bwa kila kia ulagile kimwana giki kia miaka 31. We met here to conduct an autopsy on the late. Kulingana na mpumbi jotule bobo gotebu Albert Ojwang amba kuidhiriringithia ruthingo rwa nchera tabula ntomeri ya polisi yele idhagia. Following the autopsy that we've just done for 5 of us, we find that there were serious injuries to the head. There were also features of neck compression. Oture bobu kele thegete mwelo Albert Ojwang wale muringange othuku kiongo na nkingo jindingange othuku otwelio bobo bokele thegete mekarika mama mathithikire ndi akagita katika raja. There were also multiple soft tissue injuries that were spread all over the body, including the head also, the neck, upper limbs and the trunk and the lower limbs. These are injuries that externally inflicted from external source and are in keeping with assault. Idho Albert Ojwang tawe Mesha Ojwang na ule alalisite mochari kagita gotwire bobo akile kidagira kiara munino wa inspector muneno wa polisi Louis Langat uleno athitangile Albert Ojwang ontubolea bwatumira gwatwa amwe no gumesha Ojwang ne ultira isuli ya Ruto kumutetheria kenda amba kugwata gioto kia gikuo kia kimwana kiae. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu.
kuma nene kalile imwana na teteri bagi otokea mwingi ni badhile na mbele na maandamano mji wa Nairobi na kwa kinyobisi nija inspekta muneno wa polisi kenda kwinyile yoto kwithira gikionekana kuma mji muneno wa Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Bunge nene na ya Senate ntuko ya Narua ni tumiri ni ya bunge na kinya seneta gutariria muthuro jwa kumania na gikukia Albert Ojwang uria ukwirika gukwira njarene cha Boris nyuma ya kujukwa arenja ntere cha omabene mabisa badisia ibare bainge ba jumbe ni bende kithitie kubutwa nguge kana gucheberia kwa munene wa Boris niwe Douglas Kanja na munini wawe Elagati uria ukwirika niwe urokiti mateta igururia Ojwang arungamiri barwangirwa ukaria iberigiri gukinyithwa mbere ya mbunge zikuchokia biuria ikururia gikugiki. Boniface Mongera katumenyithie. Yekuo Keblog Albert Ojwang yakanite mwankijwa miro kirigarushi ejirishi ya bunge na masinitas bakimeneri obobwega urwangiro ukaria ntubanta bariko eji redro ikiumira kiritona kia polisi ke Central ya Nairobi. I'm very emotional, Mr. Speaker, you'll forgive me. Megambo yao neringithirie kangina Kongo karoka na maroro karia Kenya baba inge bakiwa kagitene gaka. This gentleman was killed, Mr. Speaker. If you look at the definition of to be killed and to die, this gentleman was killed, murdered by the police. There is a serious person who works in the police rank who had an issue with this young man, and there's nothing to inquire about him. At the very least, let the young people in Kenya see that at least this person is behind bars, or at least has written a statement. Mr. Speaker, I'd want to call on the President to ensure that the police that have been found to be behind the death of Ojwang and who are actually tainting the name of the police should be charged and should be prosecuted, and it should be fast, because justice delayed is justice denied. Iye chunche kinene kia mronga moja baba inge naju na teresi rutu na batere kodro ishumire nande na kodro akirongi kangoge anene bokaria amba nerete na dieje lundilaga do kodro akirekana no mone kidurure kionde. Speaker, I've even seen in this country pictures where people are putting the president in the cells and they are never arrested, Mr. Speaker. Is this police officer even bigger than the president? Why can he not be arrested and interrogated? There is nothing to inquire about a DIG who had an issue with this young person, Mr. Speaker. What is there to inquire? And if the allegations of corruption that he made were worth killing him, then why isn't this precisely what we're investigating? Because only a hit dog hollers. Heads must roll from the Minister of Interior, Inspector General of Police and all his subordinates, including the OCS from Homa Bay, who gave out the link, Mr. Speaker, including Safaricom, who gives out the location of this suspect. And the president should keenly look at this case. It is coming immediately after a very warm reception at Homa Bay. There could be people also who are working to undermine the government, Mr. Speaker. Iyeko Albert Ojwang ikirumuruti ronda biyokoro mama masinitazi nande bakimuri Rais Ruto edro yikiriria ndegoro muri yotatu zo mwaka jojo jotere kodro jwekara te muri yotatu zo mwaka modiru. This killing of this young man has capacity to throw this country into serious anarchy. Tunaona kama ningekuwa ni Mbwenyenye amewawa, kungekuwa na watu tayari wamekamatwa. Na kuna msemo moja Kiswahili unasema kwamba maskini hedi mkele, na hata angeenda mkele akapakia jahazi mchele tele urudi na upele. Kifo cha Ojwang kinafaa kuwa venye hatua inachukuliwa wakati wandosi wanawawa. Hata huyu kijana nafaa kuangaliwa na mambo yake ichunguzwe. Na miario yonde nande iti kombekana ikarokea ngwate no katika bunge sinya bunge nene kirika mitisho kari kedro kiedidwa anene bo kareba kedro bekinyidia ntukoro kire bunge sene na ntuko ya okere kedro ntuko ya lamisi pakida kirika mitio kari bunge nene nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine kina kimshusho Nairobi Bita Boniface Mongera.
Mubangania wa kiama kia DCP Mithikali Nturi noritia bunge ba Meru kumira weru nena gutariria Meru ni mbio yongwa Meru ikagunika nayo kuma kiri thirikari nene kiri budget ijite augite ni athithite uchunkoni na amenya gutikyo kibangiria Meru hakiuria abunge ni kiniontu bakiri na gwita na mbere kugwata mbaru thirikari kethira gutikyo Meru ikuona augite ntuku ngiri yu Rais Ruto aethiritwe agikarande ne agitene kia urais gutibyo bya gitumi Meru iromba guketha kuma kiri utongeria abo Kenya Kwanza muthuri muri ukiga tumenyithio Mubangania munene wa kiama kia DCP la ndene Kenya no Franklin Mithikali Nturi na shumiriti na kwithwa kerotera bunge ba Meru na kubodia kagita ka budget ya Kenya kwithwa kiundwa bachumiri werune na kugimbie Meru ikiri budget ije so mantu yo twitha monto yo kira manto yo bua kuwa imaendeleo weterete inkwenda babu kimbangeti bumare bwire Meru kimbangeti ya 2025-2026 nondo tuna stoned projects no the constituency kinya imwe ite na stoned road project imbesi yana siekiri kiri barabara ikenda Meru barabara cha Meru chumba kudidika. I have information the highest amount of money budgeted for any road ndene ya Meru kila cionthe si stoned 40 million. So story yo twera ati maendeleo bweterete maendeleo yakadira bwengwe bwinthe bwane abunge bange bare o change style na thirikari ingi tuendelee na that cycle. So you are wasting our time kuwa imaendeleo bweterete. We are inviting you to come out strongly and speak for the people of Meru. Ringana Mithika agwite na rikitie kumenya tutembeca Meru yombito tengero ciethau ira ciomba gutethera kimandu jegi witi na mbere na Meru kire budget ya trillion ira ciutarwa 3 something. I want to challenge you. Meru itena kinya location ya mbeca cio kija bilioni imwe urethe ibarabara urethe iruye urethera kila kitu including security na around antu batura kura waitare onde. So William Ruto has taken advantage of the trust irato hamwere na uitekio na nwe musaliti Kenya number 1 agwa mantu jangi jonde David Ruto akuthithie bombo murekera inde urare burekete na Meru ogaja kwethwa ateujuria untu bubu batumba kumurekera na nkwenda kurokera ringi twamurekeri meya ira yonthe athithitie lakini betrayal ya trust na na promise ira atwere will never forgive you William Ruto. So we are now set patwe kuibanga ringi kiupia na invite Kenyans bonde na Meru vangundi wio tuungane pamoja tuone vile tutaweza kuikomboa Kenya na Meru yetu kutoka kwa utawala dhalimu wa kiongozi Kasongo, na tunasema Kasongo ni one term. Akiwa gentiko ngiri mwe ira mutongira mugongo William Ruto ethute gitene utege into kinya kimwe Meru mbakwethwa akigwirirwa ayumbe petu pa Meru nondo tio kumiria ukia kanywa kana kinya kiara auwa thirikari itikuritira Meru bwea itikuritira Kenya ngugi buragukari kankwendo buromba no buria ruari ndabo aringiro kura na twetikaniria ngwenu ni akuria biuria ndene kiri thirikari nene ibiuria birabo bwiri kuri biiko ni ati kwari na promise na nguria ngendelea kurikania antu kwari na economic charter ira twasainite arakemu tukiwa president Ruto burakathithiria Meru mantune ya mira mantune ya barabara mantune ya nduye mantune ya kisibitari mantune ya agriculture na mantune ya maingi. Now nonto miaka kana ntuongirie mwe kuthira we want a report ya mantu ya twariritie ni atia kana progress yayo inaekinyira. Muthuri Murioki Uru TV mutiriro kangangi Kisanga sane gikujiri nturene ya nkumbo ntu murume umwe agutigwa agitutira utoro bwawe ndo ikumira ni untu bwancho bindegene watho kuririkana ntu murume ujore okwirikana gutemangwa bonene ambiririe guteta na ngugi mbere na onge mbere ya ndoa kumira na kumutiga mungengene jwa giku akarini bameneretie nchobire kurugwa ntere ubakiwa ne okaumo kawagagia nturene u
muntu murume omwe na tigitwe yakirwagirwo uturo bwake nyuma ya kugwata matemangirwa marito mbari cia nkumbo akubi na thoko ya keria kumania na unyui bwa nchobi ndegei wa thombare ino. Nioni aenda kageni kuma nkumbo kilipotera nikankuga nkumbo kwina mauntu manene muno. Ona mtu ni akumba gutemangwa na kethwa ati kumba kutharangwa ni polisi na kama miau ora gukua no akue kurina kwire murako leo ngina wena aria ati tuga kaba agwitura ndamu ndabe atiri tigana we batunyukanie ninja gituga kwija kubatunyukania kuringana na Karina nginya tori babantu aguba gakumire matheta iguru ria gikombe kimo gia kanga na uraba kuri nwe baraukania na gutemangana utuga te mutano je ajale gensa bijia eja mebitna baba amete bide morea o bite morea ojo mako kago wa tinka gento na ndo tinga unde akalogo kona kali muguria tena makosa muendelia tena makosa tena mwana gwo kamupundisa nontu kulinga tabia yako gwatu kumwimanya no baba no mwankalo milenyo Togo kinya bantu ekarikarire mutemangwa rionekanaga atemetwo kibanga kiothio na nkinya kiongo atigitwe amami area niria ndamu kajirani kamoga kuthungira mucio mwenturani eno untu butemekana botige sawa ambotere onda ambotige ndari geregeriau kaba kundete Leo kwene tojonga ike sibitari ate kwenda ningo dikwa polisi nkobera bosi ati kwambia kwa lioroku thia muthia tori bantu reno bakionekanaga wana babare batogonu bararauma nchobi ndegei wa thoira bakuga ni ambite nkunyomba reino kasuburio kaliona ko tuko kakodi mbao baria bakadi kwendia kanda bona nsobi ya kunywa ende nsobi kadiro namba itiewa ona mbosa itiewa okwebwa ona mpempa ituno je to gukura nsobye kadi otento kitababa yauko kiripotera Wero TV kumambari chankumbo gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi. Rais Ruto nekete muchemanio na atongeria nkurukia magana za tantato kuma kiri kanisa ya AIPCA muchemanio jura juthithikirite garune yawe mushene munene jwa Nairobi. Rais nonekete kugira mugwe Gachagua akimeneria atongeria baria kuga ne bakurumira siasa cia kugaukania Kenya utuko ubogo ukira na rwa rais na rekete muchemanio jonge na ini kuma ntere cia Mount Kenya gikaro kiria kiariritwe thina iria cirumirite ainiba akiaria nderia kugwatite ugeni athenjeri ba kanisa ya AIPCA garune ya Rais Nairobi, Rais William Ruto ne atariritie akenya milioni 23 ne bachiandikithitie na mubango jogi majosha na ijoambirite kurira ajie mbecha za sibitari. Kila mtu, hata yule mtu wa chini, yule ambaye hakuweza kuamini ya kwamba anaweza kulipiwa bili ya hospitali. Ile ya NHIF ilikuwa na watu 5 million walikuwa wanalipa wako kwa hiyo program. Sasa hii kufikia jana watu milioni 23 walikuwa wamejiandikisha, na sio kwa kulazimishwa, kwa kupenda, kwa kujitolea. Jana peke yake, I was looking at the statistics, just yesterday alone 93,000 Kenyans walijiandikisha kwa SHA. Jana peke yake. Ni mnanielewa? Nongerete agachitaniria bonene gutigira thirikari ya Kenya ne kugwatithania Kenya bonthe. Hii nchi inatutosha sisi wote. Mungu anajua ni kwa sababu gani ametuweka katika taifa la Kenya. Sisi jamii zote wa taifa letu la Kenya. God knows why. Na mimi kwa sababu nimepatiwa nafasi ya kuongoza nchi na Mungu ametuweka hapa, mimi nataka tukubaliane, and I will work hard
kuhakikisha ya kwamba serikali ya Kenya inajumuisha Wakenya wote. Serikali ya Kenya, I want to tell you, serikali ya Kenya sio lazima wengine wawe nje ndio wengine wawe ndani. Hapana, ana sisi wote. Rais ni ainyerete mibango ewe ni Kenya kwithirwere amwe. Vile nyinyi wana AIPCA mumeungana mkawa kitu kimoja. Mungu akawabariki. Leo ni kanisa kubwa. Pia mimi kama kiongozi wa nchi hii, nia yangu, mpango yangu ni kuunganisha Kenya iwe moja. It is my responsibility as the leader of this nation kuunganisha watu wote, mandugu, cousins, majirani, maadui, wote ni waunganishe watu wawe ni watu wa taifa moja, taifa lake. Nkoroki agetirimana na asani ogorobwe goro Rais Ruto ni atumirite no ataririe witinguge bwawe bunde bwantu kongirie mwe akenenkanira ngerekano na urito bwa siringi ya Kenya. I can account for every day of the 1000 days. Nini imefanyika hii nchi? Kwanza nimefika hapa na nyinyi mnajua. Baada ya COVID mambo ilienda segemnege ile inasemekana. Matatizo, dola ikapanda, kitu inaitwa inflation ilikuwa imefika pale 9.6% in 2022. Dola ndio ile ilikuwa imesukuma mpaka 167, 165. Kuma kerero gonorone otukuona kanyaga kunogo kogeta kuraja insokerete na Nteto Nkoroki. Nuguchwa mda akwina meruton jagwa kanyombeku ugacho wakaeri kurina mda juri tayari na kinya juri na title deed ni untubwa Nteto Nkoroki ringa thimukire 0736 571 558. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila kavagara sio sere. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. County government ya Murang'a gukurukira ngavana Mheshimiwa Irungu Kang'ata ikethirwa ni kigomono kia mbere kia wonjorithia na wiki muthitho njuma iji tariki 13 mweri Juju wetantatu kiria kigatongerwa ni President William Samoei Ruto. Tariki 13 mweri Juju wetantatu kigakuijira imwe kwa imwe ndene Weru FM na Weru TV. One day, you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. When in Noma sana.
Gikundi kimwe kia CBO kiria kizikene muno ta Kamano Athirugaiti ni bandikithitie umbani bonene kumania na urithi bwa njuki na mburi urimi na kinya ikundi bia kuriunganira na mbeca iromba riao nandi ni kiri thirikari bakiendekithia kuringwa njeki kenda kumba gukiria muturo jao kinya nkuruki. Dennis Mugendi niwe uri na ripoti iji. Kamano Athirugaiti CBO gikundi kia ekuru kiria kiri na arume bakai ibanganite bwega na gukurukira ucionjurithia barithia ndithia tamburi njuki ona kinya kuthithia urimi bwa imera bingi na kumania na eriana na inso na interview bingi bambiria kiwanda gia kuthithia sabuni cia kweria kiria kiri mucini oma wa gicuno kia ubunge kia Igembe South kuthithia urithi bwa mburi na antu bakai turona ati urithi bo tuthithitie ni urithi bo kai lakini bomba kuthithia into kuraya na muthongo twira eria aria mbori tere kunywa ke no rithithia ganto na ikoka okuona mbokeretia twina sabuni na sabuni isieto ni sabuni ira ithiragia manto amanene na te sabuni cia kuora nguo isabuni cia kuthamba na sabuni cia kuthamba mbambereretia na eye ene aloe vera soap na aloe vera soap twekirete eria aria mbori tuwekira aloe vera ndene yo na tuwekira mauta ya coconut kenda yomba kulwania interview byonthe bwithia sabuni ira yomba otethia mwiri yo muntu na sabuni ye to ne organic te sabuni ye na chemicals inya ireko ne bwonto tuonere batu eria are tore mbori ito batu kuungana amwe tukatware abo na twena factory mawa orende na to bwitha iria sabuni isi eto kwi mwana kora yitwe na thamba sabuni ina abwa kwi boso keria nkava kuri bana bange baraba wiya mune maringi kibaba tubakunda cheria ya mbori baokera na bati wiya ruwa ringi kwa hivyo eria riri turite kwana na nitukwenda kubeza sabuni nyingi muno na kula yetu ni nkai itukwenda kubeza na kula inya yao ni nkai na bariuga bakono kubagwa tambaru bathithia magegania ntoto koromba thirikari yetu tutegere batu tukaria CBO twina product nyingi ira tukuthithia lakini kainya geto ikanini factory yetu twithithia rimo tukona eria ri kuthira watwika tuweta inyoso eria na umasinani na ndukona ibure na thina o factory yetu ito manenjeta kwandika antu bathatu no twinto toto nini tukuthithia kwa iromba rieto itotethwe ithirikani no ntoito kwana deputy president na weta ka empower anto nara ito munene wetu yo to empower nya batu na kaka nini kenda tokiria urimi bobo wetu ito ala ithereria turona kwena inyana tukuthomethia twikitie university mweri o kenda na no ekundi keke thomethacia na kwena inya bange ba secondary na bana batanthatu na no ekundi keke thomethacia na kwena inya na twatanire tato ito kwenda bakira nyumba na batena inya cia ripio na no ekundi keke thitha cia manto yo yonde ko ito kuromba thirikari yetu tutegere kende tutetheria kamurio kana ntukithaito na wo tutetheria batu tuthithia manto amanene ya kulelia product yebenyo ene kuwe employment na ba ibo botureria ngui ba kwandika mwana omwethe ba kwandika muremi ba kwandika kinyanto ba thirikari baba thitha cia papers and everything ko kankuromba thirikari kintu ki kuma kire MCA witia monga kire president muno antu beto bembe baratwathurire olelie nibonenge kurutika cio boromba bia kuria batu boromba otethio bo mbesa bila bawetia baretio otethio bo kuendelea kuthithia into biba kuthithia nikenda bakaendelea ku create employment intore ne cietu itu antu beto batu tucoketie nkatho muno nontu uterenge embere thera rina nene uterenge embe ya wanene baba inge mawaziri monka governor MP young na bene energy kuma central kuya monka na south na kinya kuwata north na CBO yote antu bathirwa ake ne embe ronthe orariana kunkromba tongeria betu itu boyau ora kwari na manda mura wari biblia ne ora wotetheri Israeli kinya babu bore au eta westa babu bore au bore esta bembe tafadhali
ikundi giki kamanono ntutika boboromba mbesa cia kuria itubatethia. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntule ni Athirugaiti, Wandi ni Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Ure wari munini wa Chancellor kiri University ya Chuka na wachoaga giti kia ngavana wa Tharaka Nithi kiri ithurano bia 2022 niwe Professor Erastus Njoka netete na mbere gutariria kiroto kiawe kiri gwaka na gukiria kaunti ya Tharaka Nithi. Augite mubango jwawe ni amwe na gutigira iwanda nkabu kaunti ne ukenda guchiara twanya twa ngugi kiri mbeu mbithi. Urahawa romba gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano gikuru na urankurukia Vice Chancellor wa Gukabere wa Chuka University Professor Erastus Njoka araki ariugite burapo atemete aromba gitiki kia gavana ni ati nari na moroto wa ka industries ntere mwanya kaunti ni ya Tharaka Nithi. Kiroto giakwa kiria giatumaga ndungama na no akwe gatuma ndungama 2027 kiari kuona ayuthi metu mara makurikia cukuru guntu na guntu makuona wira namo mangiona wira na njira mingi muno tukuritie institutions yetu twaka industries ciana cietu ikinathie nabo kuruta wira wanantu mamwe manene marute wira no tutimaga wira ta wa watchman timaga wira wa gwikaria into baba na bare riu bukina buga twaka industries na ne mingi ingiakika antu makinagia na mawira na magia na mawira mengi muno anaukira maria maripo riu industries nicio itumanthi kenderea na uko gwete gutia ripo gutigawero tea factory na ntiche kana wetu wane niyo neciragia buninka nuntu ndionete effort ya go create industry ninkienda vision yakwa every want guko gwetu ithirwe iri na industry nikenda antu maruta wira wana bakubi na muchi gukena stress yekena thira antu mama ethi matige kuthie kwa drugs nuntu matena wira kana kugea na depression itina bata. Njoka akiuga murandi gungiare akaruthi gwikira rujikira bantu kaunti ino muntu wa Tharaka Nithi akethirwa ina lunchi ti muntu umwe kana gacemu kamwe monthe mambire wanangiuragia antu maria maguku ni bamonete runchi wana tungiambiriria kwiukia nikenda wa muntu agia na lunchi ti muntu umwe Tharaka nyinji ibetukirite ku cionthe na irema iriku ngai ekirire irema cieterere antu maitumira na itutumagirwa irema inu ibatie kwithirwa iri na matangi iguru na tika nkwario untici ninekirire tangi iguru bantu bangi baina kirima guntu gwitwa Kaireni thia muthiana uritia kari gutigira bati kwenerwa na mbeca muno inde ya siasa kabenwe na mbeca nicio ciendirie Jesu na ciemwendia wanariu a Israeli no bathinikaga gutikabenwe na ciringi 200 uthukia maisha ma ciana ciaku kiria era muntunu ni mendo monia ya high impact project iria ugaturuthira nikenda tukangeni wana ciana cietu ikangeni na kila kitu leo ndene mpolagia antu wira uria narutire wa kumabandithia miti guku wina utethio makambira wina utethio mamwe makambira mikondobia iria watu nenkere nitwambiritie kurea ikariwa ni tuyo iriwe ni ciana cietu wana ni nchiarwa iria igauka koguo bau nibu bugatutethia nkamauria ciringi 500 iria mwanenkerwe ri no imutethagia makambira bai gutibu riu nkamera matikace ukabenwe nuntu kuria andu makuga baria mwishoni nibo tugacindira professor finishing na nimenda mwingi ukanyambatirira. Kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Gwakabithe. Minista wa michezo kaunti ya Meru Elias Murega ni arombete mbunge nene kuongera kigina kia makaunti kenda kuongera witi na mbere bobo ne nyuma ya nkucha ni gukujirwe iguru ria kigina gya kumenyera barabara kiria kuga kibatere kurungamirwa ni kaunti nkuruki ni arombete mbunge ya Meru gukurukia kigina kiria kiathurire rwangirwa michezo Meru kenda kuringa nje kibie wa bianthuki mbithi.
Stambe cheto ndene county mire no areas mlega agwite kwina gitumi kine nandi thirikari nene kwithwe kirugire kigina kira kige thirikari cia matura kwithwa gikija akijana mung'onano no goti ba mauta mbeca ira koti thwe kiathura atishire ki county nikana chimba kuthithia barabara ankwenda kuga koti urera mwire Mount Road Maintenance Levy Fund ingwetekaniria abo na inyaninde champion of county government kana devolution inkuga more of a national assembly kana parliamentary nene ne tekerie through katiba na inchi barerie na barauga intobira bakwenda biekirwa under county government kana under devolution. Now one of the areas kuringana na schedule 4 nugete all functions area ibateri kwethro ige support our na resources ikeza kire county government na ankwenda kuga 10 billion yu koti ramwire ichi nenkanirwe chianjira bagata kanya bagatinda kwa appeal ontunya baga appeal zangana that's a devolved function ambeche bateri kwethro ige develop infrastructure chama counties na ina barabara ire akiwati mantu jege barabara aki kinyando angingicha kithirikari mautungata jonde atakinya kithirikari cia matura ontu barabu biri kurikithwa ko inkori ya bunge betu tige ni gutakanya na kesi nyingi ala koti ene function ire ya devolved na inyakere health itukuona inyakere agriculture functions hii bateri kwethirwa cia devolved na resources ire bateri keza makaunti lakini ndio gatigwa na more than 85% uitigwa na ara Nairobi then ikora kiroto kia Kenya ira baugire barenda mashinani kana mbecha chikinya naza kire counties ciao amna bubu akiuria bunge batikira ndo bubu kuthithika nikana thirikari cia matura chimba gutetheka abunge beto na batongeretwo ni abunge baza Meru County etekerieni mbecha hizi na inge ibateri kweza makaunti ne in fact bateri kwethirwa kulingana na gisheria tukiona more than 550 billion ikeza kire county government lakini nandi no kuona turari kire ina 400 450 itakinyanira ko inkoria no tukatiberuga 15% of last audited report lakini mwankana harua tutona mbecha hizi ikiza kulingana kikatiba kana kulingana nkuruki Elias Murega ethwa akiuria mbunge ya Meru ethwa kimukurukiria mbecha yorangwira michetho nikenda gutigera mibango ira beneo ikithwa kirikithwa budget inkuromba members beto MCS budget ira nda propose kire committee budget bombe kumikurukia possible ole kari kana ithro tena adjustment inene igenda to showcase talent cheto in a bigger and better way and either the biggest tournament area ya hosto ada Meru ekurukete nya ichaba betika bingwa kana ini sport pesa tu either tu ina tournament ikeza kuonwa ina county nyingi aza nomtubwa kwethirwa bore kethirwe nene ko inkuromba other partners sponsors roko na national tuweze amwe ikenda tumba kutethaneria kwethirwa twina muchetho zura jo achetha wa every year kigo moroto jwawe ni gutigira bagwatana na bunge nikenda gutigira nyangubia ni biria biochetho maturene bikithwa bikiagirithwa nikenda nyamu biria jo maguru jo gukira kuromba inya members beto ba parliament ito coordinate tuone bieni za bibio gatagaza ngine ikieni kina timu enjaga lakini revo ekiono ntuke on by primary school ito ne ora tomba go partner na county na inya CDF tukageta reverend ebieni biria bianda under school na hiyo ni collaboration ira nkoria members of parliament to work together to ensure on tugategera kire schedule 4 promotion of sport ekire national government na kio igio gento kingi anto bate kumenya national government nyao ni go play a key role kire kuendelea sport aza Kenya yetu ko inkuromba tumbe kuona ore twizamwe tugatetheria bieni biko bigitira revoring ikenda tukuria mibire yetu na matu Muthuri Muriuki Uru TV Mutirio Kangangi. Mawaziri ba kaunti ya Meru kagitenega kane barombe twegweka mutaratara juria bagutumira gukinyaniria ngugi ciao kenda Meru bagunika akiaria Dr. Mishik Mutuma uria wari minister thirikari ni akiraito murungi ugite no mwanka thirikari ya Mutuma ntwithinke ibange bwega gucokaniria miaka ire iria yurite ni ontu bwotongeria buthuku bunge atongeria bange beto mukono muno
tu support governor wetu His Excellency Mutumanto Ethingia turitire ngui nontu Meru nirari kuthuka. Minister wa tene kiri thirikari ya Gavana Kiraito Omurungi agitariria ati ukaya akwithirwa ende kwina thiri kaunti ya Meru maminista amara Gavana Mutumanto Ethingia arikitie na gutara ibo batiri kwithirwa bakendeithia abonene mantu makoneni na maendeleo nikenda mathina mbe na kujura na kinya kibanenkagira mataro. Tukaria mwaka yu mwanka Gavana wetu ambo turitira ngui ura kwagirite inkona na very good team ya cabinet na boba ka good opportunity ba turitira ngui na cabinet no kandi bere embark on rapid resort initiative ito kwenda kuona matokeo manene muno nyuma ya mwaka yumwe kareni ndi tukama up with rapid resort initiative nikenda antu wa Meru tukomba kuona maendeleo ura kwagirite na inkwira atongiria bonde tukaria siasa dengi dede Meru katu support the present regime nikenda tutate ita pombo kinyithia Meru atukwenda okinya nkuruki iyogo mantoni makonene na wagagia abwa ukaria bwa bwithirite bukionekana antere mwanya mwanya atie gembe ariuga iboya ukaya kwithirwa kwina ambafason iregatetheria kurigiria maitha mama maithoka antere ino Meru ire exposed ando bakomotere mwanya mwanya bakulukira kithakene kietu bakuluka bakethira bakwenda na bachoka batura so purpose of that conservancy ito hakikisha ati ndene Meru kwina mpapa zone irekethwa ikia surveyed 24 hours nikenda utekinya ng'ombe mweko itikirwa ikuruka that mpapa zone ningwetikia tuka follow that idea mantua security ndene area ye ya bwana ntu ya hete a thorn in the flesh. Kumegebe North Betan Class Chabare akoro kuma bore ni bokitie tuju twao gutetera kana gakaeze karia bakwathira ni gatezaniritwe bonene akuru baba baria bari rungu rwa nthuki ya gichunge baugite mwana wa mwari nethiritwe akige kwa bonene onto butumite mwana wa mwezi gutigwa mpione achiari ni bakurwa kwariria na kinya kuigika na banthaka gutigira bate gutonya kirenda wa chambogita kana kuinyirwa ni mbajo cha kimathuganio kakimutegi na ntetweje akuru bantu kia gichunge mungatia na mbabu batirimanite amwe kengo kwariria bura bomba kumenyera kana gaka mtu karume kara kethirito gateyanirito muno na araba kugamia nka yeyete bakethirwa bakuonokia na baingi muno na tukarea kiatho kia gichunge na mungatia jureo na kinya mbabu nkai bari baba thinera twinio ndene buri ni mantu jambo child inegrected na katukwenda kuona kethera bombika bagachoka uria Kimiru gya kari na ituru gitendo ewe gitama for the last I think about 5 years lakini na litu kuona joka twina breakthrough kidogo jonto mwankadha hii katukwenda kuambiria sports na empowerment ya yabo na kinya twingwa tuli gichunge na mungatia tukiumbaga kwithwa tugichokia na nthiguru ichoke uria bwirite ukara kwina thina ya mwana mwiji na we emphasis i mwana the boy child but it could mean to can neglect the others because family is not complete without all of us lakini emphasis ni mwana the boy child kenda because that is the area we feel we can input tukuona tuambiritie bwega na mbuga next year time like this no tomba kweja na resort nkuruki bakiaria baruga bakathi na mbere kuruthikaro kagita gwa kagita tugwitikaniria twinthe kinya mweshimiwa turionoe twetikaniria itukwenda kuombika twitho tukitirimana regularly kenda tuona ketha kuri program tumba kuthithia cia gutethia mwana muntu murume ikiathokira gigukinyete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri urakoyete atarita mweshimiwa ndari umwe wa nthuki eno kaingo bachokaniria kanywa na mbere antu ba Bore twina mbatine muno nontu akuru nandi barachokere kujukia raini yao nturene mantu ja mwingi ja ntura chatigara mutongeria chatigura pasta tojo chatigura mutongeria tojo chatigirwa kinya ekuru na nde akuru betu bagwitikiria itwagwire na ituri tayari guchokanire na kuga sore kenda tujukia
jukumu yetu tuli akuru baburi. Akiaria rendikiri ariuga mubango ujuzi mashinani mubango ra withiritwari wa kiguni muno kirintu kembithe na kiri kumenyera kana gaka mtu karume. Mwana athiria ni ata tukengenjia na babetu ti baba ingi bambwageta university lakini baba ingi bena talanta ciao ikio chamani akuwa kwena sports tuina ujuzi mashinani tuina volunteer studio tuina short courses kenda na betu na youtube kibise machukuru jetu ja maingi ja inyago getaja jatina sporting facilities. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri no reti aritwa bagisigo kiawe baria baumite njaite guchumba gutigira bati gukurukirwa ni kuromba basari akiwa guti muritwa kinyomwe uria urarombete basari utimionete ni akathite utongeria bwawe kire gukiria kithomo gisigone gikia kiathira mbere ya jukia giti kio bunge kithomo kiari gikugwa buru ni achokete arita mukana kire ambaba miunda ya muingi akiuga agatigira ni bakuthama Tigania East John Thega na Nteto Eji. Mubunge yo Tigania East Mpuru wa Buri na umbite kuigwa akinyake gina kiambasari kire chukuru chionthe wandia Karamana Muthara na arake arimo aritoa mwana aciari kagita kunyage kigina iki kiambasari umbite kuigwa akiure rito tigiri bakuyureria maratazi mambasari kagita Karamo kinya kenda bakaumba kuigwa bakiona mbeca ino ciambasari betethere kimathomo. Yangu kama kiongozi nasema kwamba katika Tigania East kutoka 2013 2017 wale walimu wako hapa ambaye wanaelewa Mpuru mtu wa Buri na wewe kumsikia Mpuru mtu wa Buri. Niliweza kuinua elimu katika Tigania East. Day school zote nilikuwa nazipatia pesa wale ambao wameapply. Na pesa zilikuwako Sambasari Fund katika kipindi ya miaka 5. Lakini baadaye kule wakati ilikata kutosha Mpuru akatupo nje. Hata pesa ilitupo nje. Kaingia katika mfuko ya wanaume. Niliporudi ile pesa ilirundi. Kwa hivyo mimi naomba watoto wale ambao wanaambiwa tokeni muapply Basari Fund kama si jina lako mtoke muapply. Mkiapply watu 5 mnapewa 5. Mkiapply 100 mnapewa 100. Mkiapply 200 mnapewa 200. Usipoapply haupewi kwa sababu sikujui familia yako. Mimi najua eti ya kwamba kuna shule. Uruka gitani waku no mbite kuigwa akiwa kithomo kibatirite kuigwa gikiro na gutirio bunene na mono arimo bakaumba kwa bagitirio kenda bakego bena gweru bakuthomithia akiwa kagitaka gake agatigira mwana wonthe kwenda kithomo nterino cha Tigania East akaumba kuigwa akithoma bwega gutari na thina. Ndenda gucokera ringi bura kirang'aua ati kithomo kia Tigania East Mpuru antu wa Buri akiyukia kiario tulie maru ukiakoreira skuru day school na primary schools cia Tigania East cionthe ciacie kuthira nontu arimu bateya weshima nontu arimu batona waya antu aciari batona waya antu mwango waikwa kuma 2017 mwaka 2022 ati uti mwana wa day school onenya ndururu antu abonaga antu ni mwitonga aina keu aina mpuna na ngari no nagantu lakini ndekurikia kuyukia thirikari Tigania East mwaka 2022 ndaire mwanka kwenu nda ya mbecha ni magatema nenda wana bakathoma kwa lazima kuna kwenda kwenda ankwenda kwenda mimi naambia watoto ya kwamba itakuwa ni elimu ya lazima na lazima utii sheria. Kithomo giki kie miaka iji Mpuru ariku ketha kike lazima kibabwana kire wamba bwa ithakabie mwingi bora bukonekana bwandite ngunyo mwanya mwanya cia Tigania na mono mbari cia Karama Mpuru ariuga tietigiria kuona kithaga kie mwingi kithi na mbere na kumamirwa na antu bakai akiwa ntugo chirwa rua kuri amba bamwe baithakabie mwingi bakaumba kuigwa bakibithira nchera bakioragio thio bwina mwanki kenda gutigira amba baminda bakumba kuigwa bakiamuka tuwete amba tuko nao chibo tunaamba ba miunde mudha ya Karama ndio tonyendene mbunge ndio wewe mwamba aikira kandu alo Muthara ndio wewe mwamba ikeni kandu na bara weka kandu kana miunde hii bara mweka kandu
na taito ndiri cia muthara taito ndiri cia thinga athanja kitharene na bore hey taito 32000 ndeta yochwa ndo mukuru mwambo murteni arutwa kurutwa taito cia ya ndeta mekindori ndwa amba baraba ile committee parity community lakini community yone nkai muno ya chiringi 3 abanekera achokwo mwaka watu kaithakabia mikindori kinyaka buri ichathika wantu icharerwe nwe kwa machief icharerwe nwe kwantu bakwire akathiata myunda uninga thaika mtu theke mtu ndetheka mtu kethekura mbage lakini mtu akarama ona taito ndi ibonda bo Tando cia weru kuma ntere chatigania mbetagwa John Thiga. Hau nio twakinyira muthejwa nteto cietu ceru thitha tutucemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwendera utuku bubwega mbeta Maureen Kinya mwonanetwa mathithio Purity Richard.